chibai ule voin okas ni som pakhat sang ni le som ni pakhat ni lai ni ania naktuk okas ni som pahni ni nga ni jingdar kwa tangin kalimio tangphila agbiak ina bu 5 pi khat kalape no ni prun sen bu khat heng chithum te hi cheng zalekin an zuar dona hei hi india poisa chuan chenga vel ani chung ko zani le som tan pek zani le som buat sai ania chung ko khatan pakhat chi alei thayang amun hi tangphila kau kwen kong athaka ni school bula ani thudang ai thak ma in tahan zol buk tengen na hi lo ngai thla ela oxygen a hlokna thamasa thirin tunlai kan tahan le a chevela covid-19 positive din mun kan taniam to hle ni na hriata alom om em a mithi nei mi alo ni te po om ve ta zut mai pathian in minlak yan sakset to ni in alanga aming fakin omro se positive damlo kan tlem ve de uta kan ti rualin mithen khat finger vek an lo lang ve thuaya chu enge kan ti chuan tlom ngai pol sang hne na oxygen an ho kuala abikin zolbuk hian kumsom pani chung tun thlengin oxygen a thlonin ala pe chuaka chu rem changa la in mi vervek te chuan zolbuka a thlonin an ron doa damlo chung te hne na mundangan thuntir chinna manzat bur khata cheng sanga te cheng sang sari ten an lo han deliver thin ti ria chu ania zolbuka bur khatan do hian donation cheng sang khatan pevea damlo te hne na chuan cheng sanga atanga cheng sang sari te an vadil dai thin ani hei hi mishing mit mua po thilten om tak ania kaini christian te ti ve mi alo tur ani mithen khatin burlinga an ron doa mundanga burlinga an han dole boka tun anga oxygen ron la tu te hi damlo chungte an nivek lo ti hi an hmel atang po in an hriat hle damlo chungte le mamo tak tu te mel hi hei rual an ni lo ma se chuti rualin thil dik ber ero hriat a har hle a nang chu kan thun sak thei lawang che in ti thei ani bik mi a si lo hi a har salai po ani rin hlel wanga lo nol sak ringot po ani thei chuang si lo bulem le butak te khin thu ang mai kha kan ni zauta ani hi heng oxygen kan sem chuate hi a thlona kan lak lu le olsam taka kan nei ani bik lawa mithil phal tak ten amamo tu te tan ti in an phal ang tok anon tho tling kho matanga leile sem chu avek ania zolbuk phei hi chuan a hlokna pakhat ma kan tel lawa mi pek chu mi tan kan sem ral le rai thin donation kan nei chung le pathianin atula ti chung chu kan ding zelang pathian kan din chantlata donation a kan in ngat thui hle bok chu wangin a thlona sem tur manne pek chu hi sualani aron do tu te po hian a thlonan mu angin a thlonin damlo te nen wa thlen thei ngei se kan wati tak em zolbuk tan pui ngai te tan pui tu pol secretary lc thanga mar tuna chanchin dang lo ngai thla ela bgf pol le knu brigade 5 sipaite phapun lama in kap karen national union knu brigade 5 control area phapun district a 20 khobula knu sipai pol KNLA le military council sipaite hnuaya thok karen border force bgf te chu voin okas ni som pakhat chonhudar khan le chan ve khan an in kap ti sia tani ba an district wapuram lam atanga phapun district chunga military council hnuaya thok bgf sipaite chu vaigo double cap motor somthum pani in anon luta inka hnuwa motor somni panga a phapun lama anlakal zel thu KNLA commander pakhat thu soi salwan press in la chongin atar langa he in kana hian thile hliam chanchin kim chang hria thai ala nilawa april atanga july thali chunga KNU brigade 5 control area chunga BGF nena in kana chu voi sangkha zathum somkwa pakhat ani to thu brigade 5 thu chu atangin a hria thaya chung in kana chuan BGF lama zasari som pakhat thi in KNLA lama sipai som pakhat chanin mi somthum paruk hliamanam thu hriat ani military council te azung chopin kanoi chimit don ti in KIO president in soi Chauvinism hanga military council te chen mek na hi azung chopin kanoi bo don ti in Kachin Independence Organization KIO president general Enban la chuan okas ni som Kachin martar tenia athusoya asoi chuaka hetia ma kan lang na tura hian revolution pol te bama mi puite le atang rual pol politics le raldo pol te nen kan bai ho don ani ti in KIO president general Enban la chuan Kachin social media sanga asoi ani military council te hian mi pui soisa in an thachiama an bungbel sumle pai ba ka thil hlu thanem tak an lak saka
hei hi kumzabi somni pakhatna fascism manga mipuite an baina ni a kachin rama hian kum somsari chuang fe kan tong to ti in general en ban la chuan asoi military council ten sarkar na anlak nu hian military council le KIA te in kana athlen tum hian kachin mipuite hne na tangin eile in sumle pai damdoi chenin kandong ol lova doctor le damlo en kol tu mithiam filor ten min vilveng renga hei hi thilsin chiatlak historia ropui takani atibok kachin independent organization KIO te hi kumsang khazakua somruk october ni somni panga khan din ania kachin independent army KIA te hi kumsang khazakua somruk pakhata din an ni thung chumi hnuwa KIO le KIA te president masaber GOC la to jaw seng chu kumsang khazakua somsari panga okas ni som khan tha ania wangin okas ni som hi kachin martan ni ti in mipuiten an ngai mi a chu wangin KIO le KIA te chuan mit song atanga mar lamzat ve hi northern region chimlam le iyawadi tuipuitlak lamzat ve hi western region chimlam le iyawadi tuipui chua lamzat ve hi eastern region kachin state chimle ramrisul sian state marlam hi northern region ti in munlia tension ani mungyua kango konga dalantia hriat mi pani than ni sakai region yimapin district pale township mungyua kango kongpui mel somnga pasaria ommi pani chu nimin okas ni som zanlam khan than ni thu wambe cheng khomiten an soi mel sari kempa kopeti le konain su te pani chu report petu dalanti in ni zandar somvel khan than nia tuten nge that ti siat alani loti in tol chung mi pakhat chuan asoi pale township thanglam khuami te chuan pongtang yuma tlang dung lama lo nei thinglak le mai hol ro na anwa tho pianga riabuk an sual thin na mel nga kem mel ruk kem mel sari kem ti in an ko thin ani ni zana in thana thlen na chu mel sari kem mungyua kango kongpui motor din na number somnga pasaria ania chumi mun chu forest check gate omna ani bok mel sari kempa tol chung mi pakhat chuan dalan report petu tian tha te chu forest check gate ami tenen an in hre thale a mani lok po khan mel somnga pahnia motor chunga tanga an chuktir prison staff pakhat po an mani wanga chanchin hria an ni mela chu wang chuan tha an ni arin om ti in asoi ninga liamta po khan he in thana hmuna tanga mel nga mel somnga panga hmun mandale kango kale kalkonga passenger phur motor pakhata chuang ve prison department lama officer level pakhat chu motor atanga chuktirin man alo tok to ani pichi takhundi venglal officer duty sipai pakhat ka hlum ani voin august ni som pakhat jinglam khan mandalay pichi takhun township di venglal office chu mi pahni silai kengin ankap thuta office chung om sipai pakhat thi in pahni an hliam thu tual chung mi ten an soi tual chung mi ta chuan tu thi hriat lo silai keng pahni chu bai ka ron thleng thutin administrative office chu ron ka popopin an tlan chuak le nga lai an mu thu an soi ani he office ka lai hian lelam atang po a silai me pu ani thu an soi tel boka tual chung mi pakhat chuan office veng tu sipaite anun kap ani bera pahni chu an kapa pakhat athi sipai lampo in an kap ve man anin ka zo hnu loka damlo phur motor lokalin sipaita chu arun phur chok ngarani ti in RFA ashil ani military council sipai lam chuan in kana thlen hnuwa venglal office omna mandalay kong number somruk pani chu andang chat ngala avelami te an chek zui bok ti siat ani mandalay a hian hetianga in kana hi thali vel liamta atangin athleng zeu zeu renga police station venglal office bank le sipai te kem neina mun chu bitum ani thina military council sipai lampo in lo in ven lok nan kong pui pakhata tiau ip thun da thuin kem an siama konga kalte po an chek uluk hle thina ma se chu ti khopa security khau chung po in venglal te chu an him chuang lawa ka hlum an tole thin thu tol chung mi ten an soibok ani nuwa thochi township tetsi kho administrator ka hlum ani mandalay region nuwa thochi township tetsi kho administrator chu nimin okas ni som chhun khan khetlan khuale phet khu kho inkar sotoyo kongkoya silai ka hlum ani ti zedai khomi te soyatanga hriat ani zedai khomi pakhat soidan chuan
Tetsi kho administrator u sengthuna silain ankap ti kan ria anak veilama voi khat ataya voi khat ankap ti in an soi Tetsi khuwa hi zedai khop chung om ania an ka hlum tak u sengthuna hian hemo phurna administrator na hi tharuk atho chung hian khu ami te chu tomoto takngial po huai takarap perngam lo inni tia tongkhuma optu ani ti in Tetsi khomi te soi atanga ria tani Tetsi kho administrator kha lumani chungchanga ka lumani chungchang ria chen tumin nuathochi township police te VOM in biakpo atum thina ma se alabe pop thairi lo ani town dokong township a military council taruat in zalal ka hlum ani Rangoon region town dokong township block somnga palia dalan nia riadlar in zalal chu vain ogas ni som pakhat jinglam khan silaya ka hlum ani thu riat ani ka hlum tak in zalal chu town dokong township chiachi thingpui dor nei tu fapa kuhla miau awnga ania sipain thunein an lak nuwa in zalal atana an ruat ani tukin jinglama ador honlaya ka hlum ni in anu puipo ahliam tel ve boka an pahni in damdo in lama dalu anni Butalin Township General Administrative Office bulale Police Station bula arwalin bompuak Second Region Butalin khua Township General Administrative Office bulale Butalin Police Station bula tukin ogas ni som pakhat jingdare le mini somni vel khan bom arwalin apuak ti Butalin khomi te hne na tanga riat ani mingtarlan lo Butalin khomi pakhat chuan kan khuwa Butalina tukin jinga tang khan silai ari reng mai tun thlengin ala chol lo kan riat dan chuan General Administrative Office bulale Police Station bula apuaka tuma pona chuakin kan engam lo ti in asoi tuna Butalin khochunga bompuak chungchanga innam noi nia pu thalai pakhat chu military council sipaiten anmana bompuak awangin engthil tenge chiati ero riat aleni lo ti in khomi puiten an soibok ani Mandaleya an mandu alo omlo wangin anu puile fanu kum khatmi ten har sanatok toktara anu pui mangin covid akai ti in afanu hute pek tir phal lo PDF tenena inzomna nei nia anpu birumek Mandaleya kum somni pakomi ku angcho thet teyau le tia ko chu anman thailo wangin anu puidam lo le afanu kum khatmi te chu military council sipaiten anman ni in ku angcho thetan asoi July ni somthum pakhat lailam khan bo o swechin venga an ina military council sipaite thlengin anu pui kum somni pakhat mi ma po I khainle afanu kum khatmi te chu manin an hruaya ni hni nuwa afanu kum khatmi chu an chuale ti in asoya afanu an chuani okas ni khan nute hnek tir an phal sakang ti in police ten an soina a atuka ma po I khain chuan covid akai ti in an phal le lawa anu pui chanchin riat ani to lo no pangpo kal an phal to lawa no pangchu Ovaltine an hnek tir ngot mai ti in apasal ko angcho thetan asoi ma po I khain sisel na chungchang le adin mun riat tumin Township Police Station number 2 biak po tumpo in alabiak po thailo ti riat ani Rangoon buta thangwa thalai thiruang paruk sipain phumtum ama saberin mangkaumi tanchu silai ka ni in chong chung atangin atla a anuwa tlei rol dang panga po anzuang thlave nga lani Rangoon buta thang township kong number somli pali block nuai house number somthum paria chu military council sipai fir fiak ten hupin achung om tlei rol paruk chu man antuma chung tlei rol te hlau chuan in chong chung atangin anzuang thla a an thivek ti siat ania chung ruang te chu sipailamin an chung te hlom tir lovin a hloma phumhal mai an tumti police le sipailam hnai ten an soi nimin tlailama in chonga tanga zuang thla tleirol mipa panga le meichiap chu sipain man an tumlain silai an me pu thu riat ani mita mutu pakhat chuan kaumin tan chu in chonga tanga ka thlak ania chumi rualin a thian tanen kut in vuana zuang thla an ni ti in khetten media a hila in chonga tanga zuang thla athita te chu maung kaumin tan maung yemin u maung we yan thet ma we min ku we zole maung mi te sa aung ten nia ti ha council le ma pu cho cho khan te chu man an ni Rangoon khochung mi police lam ne na in nai vai tak pakhat chuan tuna chuan heng thalai thita te hi tu tenge an ni ti chuizui mek an nia sipailam chuan an mi man te hne na tangin thu an zot fia mek boka an omna ruma bungrua man an neya thu boy siam sak an ni mela an ruang po an chung te pek ani lo
police lamin phum don huna an chung te en tura an ko tur thu riat ania thalak phal ani don lova police le sipai lam kalpui dan ang veka phum an ni ang tun thlenga riat theicina chuan thu an la zot fia mek ani ti in asoi rengun sti somli pali thina hek tu dalan chu leintaya pdf 10 silai mu in vau leintaya 9 pdf chuan rengun sti somli pali in chong pakhata tleirol paruk military council sipaite awanga thita chungchanga sipaite report petu dalan chu anun na mo phorna an lak lo tur thu vona thu chuwa vo in okas ni som pakhat hian asiama leintaya pdf thalai pakhat chuan kan tho pui kan sipai pui tanun phuba chu kan lak sakang an thi dan hi media lama tarlan angin tlahlum pal an ni lo an zuang tha ani ti in asoya leintaya pdf chuan report petu dalan chu silai mu pathum hangin vokhana thu an ziaka chu thu ziaka chuan van rc in hnuai komkara chhar kan ring ngai lo kan naw tanu le pa te tap thom chu in tan silai mu a chantir ani ang lotlan chezel ro dalan kan chauche ichung te po kan zong chuakang azung nen lama kan phoi chu alai i mu ang ti in antar lang ani military council in renguna damdoi kudam then khat khar sak rengun region om damdoi che kholna kudam le pek chu alena mingla bazar le bocho bazar bula om bazar kudam then khat chu ogas ni som pakhat tukin singlam khan region sarkar office staff te ahmuna kalin an khartir ti siat ani damdoi dana pakhata duty chuan min khartir chan ber chu tunlaya shalkal covid dam lo te momo thisen khang turweng thei damdoi lalut turin registration in nei lo ti in min khar saka an mani zokin min phal saka wanga lalut kan nia hemithan nuwa in register lo ti in min khar saka ni ti in asoi rengun region chunga township paruka damdoi dana kudam khar sak chungchanga bbc in sumdonna state lampola anho tu azona chuan an chui chian mek thu a thila ani na taka chuan okas ni rukhan rengun region a sumdong pol umfcci le ramchunga damdoi pechuak tu company te an imu khomna chuan in enkol na damdoi te chu olsam taka halak lu le marketa chatlak lova zor chua thaidan le red sang tur control bok turin in mu khomna an lo nei to ti umfcci chuan thu chu alo siam to ani caretaker government rorel ni ko chungin bompuak voisom thum pakwa le mi somni panga ka phlum to okas ni khatatanga caretaker government in sarkarna anlak nu okas ni kwa thleng khan ramchunga bom voisom thum pakwa zet puak to in mi somni panga an thi to a mi somni paruk hliam ani thu riat ani bom puak awang le sipaite awanga thita te hi sipailama captain pakhat police sub lieutenant pakhat le reng nai mi pali township administrator pakhat ward administrator mi paruk usdp mp le hoi hot tu mi pani sipailam tang mi pui sipai pakhat tlomngai pol zinga mi pakhat information petu mi pakwate anthi thu riat anni bompuak awangin police mi som pathum le mi pui mi som pathum an hliam bok ani ogas ni khat khan rengun mayangkong ward number 1 administrative office le laintaya ward soma maitel tawara bompuakin administrator le mi pui lam mi pani an hliama tu ti siat lo ral thom kengin momau township administrator le no podo khuwa venglal le tawpung khuwa venglal ka hlum ani bok ani okas ni khan phe khong township hola tawwenchi ward number 2 administrator ina bom apuaka police pani thi in police pakhat le mi pui lam mi pani an hliama pale township khin u township mongyua township ate tu ti siat lo ka awangin police pakhat le information petu mi pali an thi okas ni thum khan phe khong township tuisemna office le loiko municipal office a bom apuak le a second region chause district sian marlama venglal le information petu mi pakhat tha anni okas nili khan sanchang township mountain wat kholal office a bom apuak le a tu ti sia lo ral thom keng polin ye u township a yauni kan venglal le yi township a usdp hoi hot tu te an kap lumbok okas ninga khan North Dakong wat somthum panga miai maha thingpui dor South Dakong wat somnga pathum administrator office le Townwenchi ward number 2 administrative officer bompuakin silaya ka anni line township Dakong Seikan township le Khayan township ate silaya ka awangin USDP MP pakhat
in zalal le information petu pakhat thi in mipui mi pali an hliam okas ni rukhan Sun State Thantlang Township Chaitu Lamado Chautada Chimintai Kamayuet Mingladong Tang Okala Dakong Saikan Line le Bago number 2 police officer bom tum sompanga zet apuaka police pathum le mipui lam pali an hliama tan hlin township a po tu ti hriat loten information petu mi pakhat an that ani okas ni sari khan Mukau Township police officer in bulale Mukau police office lock up bula bom apuak le a police pathum an hliama in kana wang bokin Khayan Township Chause Khin U Palo Township le Nepido a po captain pakhat kholal le venglal mi pahni le report petu mi pakhat an boral ani okas ni riat khan North Dagong Monastery Kongkoi Pazun Township Pazun Town Bazar Bul Ye Township Town Bukhwa Municipal Office Pemphiu Township Police Office Compound Suebu Township Kongpeng Thuama bom tumnga apuaka Myanmar TV station kiang apo in kana wangin police pakhat athia mi pathum an hliam Lawnglong Township a mitlom ngai pakhat an kap hlumbok ani okas ni kwa po khan Mandalay Township number 1 police office municipal compound le Khin U Township Yezacho Township EPC office Pemphiu Township Sian State Namkham Township Pago Township Tiri Hall le Kolin Township a bom alo puak nuala police sub lieutenant athia police paruklai an hliam ani caretaker government in Sorkarna Asiam Nikochung hian Township Administrative Office Ward Administrative Office Township EPC Office Tuisemna Office Immigration Office Township Municipal Office le Traffic Police Office ate bom apuak nual ti hriat ani Senior General Tan Suele anupui damdo ina in enkol Senior General Hlui Tan Suele anupui do chen te chu Nepido khumsang khat omna damdo ina emergency ya enkol an ni thu mitngeya mutu sipai officer bang pakhatin RFA ashil okas ni som nimin khan Nepido Bambutiri house number A1 a PPE Korha Hovin Senior General Hlui le anupui chu an hruai chuaka chu in entir satlia an ni lo thu sipai bang chu an asoi ani ma se ni zan lama chanchin thedar Tan Soya athi ti aro chu thudik lo ani thu asoi bok tuna chuan Senior General Tan Soi hi kum somriat pariat mi ani towa kum sangkha chukwa somkwa pani atanga sanghni le som pakhat thlengin ramrorel tulu berni na Prime Minister State Peace and Development Council Chairman ni na le Army Chief ni na te achelveka anupui do chen hian akum somriat pakwana amang mek ti hriat ani China in Development Project somni pakhatatan Military Council hena dollar maktaduai ruk pedon China sarkar chuan thunai na ponglak tu Military Council hena mason na kong sang somni pakhat thonan dollar maktaduai ruk athona pek atum thu Myanmar Foreign Minister in asoi Writer News chuan hei hi February ni khata mipui thlantlin sarkar paithla a sipai rorel pol nena thohona nei thale tura China sarkar hmalakna pakhat ani thu atar langa he sumpek tur hi Mekhaung lan kan thohona project chukatana pek ani tur thu Myanmar Department of Foreign Ministry lam chuan atar langa chu project chunga chuan ran vaccine pek culture agriculture science jinvai wana tourism le natural disaster lama invenna na mantur ani dona thotan ni khan Myanmar ambassador China ram om chuan inremna thu a ming assign to ti China embassy Facebook a po anem ngena tarlan ani Myanmar sipai do tu pol chuan China sarkar chu thlantlin Aung San Suu Kyi paithla a mantu sipai sarkar thloplata an puwa ma se China chuan chu pom lovin rambuai le har sanakong sukyang theitura indorna lam a thlop jok thu asoi ve thunga ma se tun hnaya Myanmar ram chunga natural oil le pipeline siamna ate business zone le longcholna seaport project thona lama China inrolna athuk sot hle ti hriat ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye